Ibihe byiza bakunzi bacu mudahwema kutwereka ko muba mudukurikiye umunsi ku munsi, uyu munsi rero tugiye kuganira iki? Uyu munsi tugiye kujya mu ntambara ziri kubera hirya no hino ku isi, by'umwihariko turaza kujya muri Iran, tujye mu kinyamakuru cyitwa Iranian Republic News Agency, turaza kuhava twerekeza muri Israel naho turebe icyo ibinyamakuru bitangaza muri Israel nyuma yo kugaba igitero kuri Iran. Aho kandi turahava twerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twumve ese baratangaza iki ku bijyanye n'amatora, ku bijyanye n'igitero Israel yagabye kuri Iran. Aho turaza kuhava twerekeza mu Burusiya ndetse n'intambara ibahuje na Ukraine, naho turebe se ngo byifashe gute. Byose ni mu kanya gato, murakaze neza ku murongo wa Ishijiriye Official, tubashimira mwe mwamaze gukora subscribe, abakora share ndetse na comment, mudahwema rwose kutugaragariza ko tuba turi kumwe gatanu kuri kagenzi kabo. Shishikariza n'umuntu wese asuye ino YouTube channel bwa mbere, ni ukuri mukore subscribe, mukore share, mukore comment, muraba agaciro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ati rero amakuru yacu tugiye kuyanzikira he? Nta handi tugiye kuyanzikira, tugiye guhera mu gihugu cya Iran, twumve ibyo batangaza nyuma y'uko Israel bagabyeho igitero. Rero igisirikare cya Iran binyuze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wabo cyatangaje ko rwose bidasubirwaho igisirikare cya Amerika gifite akaboko cyangwa se gifite uruhare rutaziguye ku gitero Israel yagabye kuri Iran. Ibyo rero barabihera kuki? Ibyo barabihera yuko ikirere Israel yakoresheje yohereza indege zabo kurasa Iran ni ikirere kiri mu burasirazuba bwo hagati kigenzurwa na Amerika, ariko aha birinze gutangaza ati ese ni iki kihe gihugu. Ibyo ntabwo bigeze babishyira mu itangazo. Iki kinyamakuru rero cyasohoye iyi article ndende cyakomeje kivuga ibyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze. Ati turabizi neza Israel nta bushobozi ifite bwo kuba yarasatira, uko ni ukuri, ahubwo itifashishije umufatanyabikorwa wayo Amerika. Ibyo ni ibintu tuzi rwose bidashidikanywaho. Aha umuyobozi w'ububanyi n'amahanga wa Iran cyangwa minisitiri yakomeje asaba umuryango w'abibumbye ko igomba gutumiza inama y'igitaraganya igatumiramo Israel na Iran bagahana Israel ku bw'iki gitero. Ku bijyanye n'iki gitero kandi, Iran imaze gutangaza ko nta kintu kirenze iki gitero cyangije, usibye ko cyaguyemo abasirikare 4. Iran kandi yakomeje ivuga ko ubwirinzi bw'ikirere bwabo ari bwo bwabashije ibi kubigeraho, ngaho 95 bwabashije kuburizamo ibitero Israel yari yagabye. Mu nyemerere gato rero twambuke tujye kwa Benjamin Netanyahu. Aho iyo mpavuze uhita wumva Israel yo rwose ivuga ko nta gushidikanya ibitero byayo kuri Iran byagenze neza 100%. Yavuze ko byagenze neza uko yari yabiteguye. Si ibyo gusa kandi yavuze ko itibanze kurasa ku nganda zikora intwaro kirimbuzi cyangwa nuclear weapon, kandi nta nubwo yarashe ku mariba y'ibikomoka kuri peteroli. Ibyo ni ukuri, ahubwo Israel yagomeje ivuga ko yibanze kurasa ku ngabo za Iran. Ibyo nibyo na Iran ko irabyemeza. Aha Israel yagomeje ivuga ko igomba kwihagararaho, igomba kwirwanaho, igomba guhangana n'uwo ari we wese uhungabanya umutekano wa Israel. Aha batanze urugero bavuga ko bazaruhuka ari uko umutwe wa Hezbollah
Hamas yo muri Gaza ndetse n'abahuti bo muri Yemen izarekera ari uko iyi mitwe yarimbutse. Ese ibi bizashoboka? Reka tubitege amaso. Natwe turakomeza gukurikirana akantu ku kandi uko biri bwakomeze kugenda biza. Munyemerere rero twambuke twihuse tudatinze rwose tujya muri Pentagon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubabwire ku bijyanye n'amatora. Uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwa 10 mu 2024. Muri Amerika amatora azaba ku itariki 5 z'ukwa 11 2024. Murumva ko rwose igihe kiregereje, aho umukandida w'abarepublike Donald Trump ndetse n'umukandida w'abasosiyaliste Madamu Kamala Harris biteguye kuyobora iki gihugu gifite ubushongore n'ubukaka mu isi, aho rwose benshi badatinya no kucyita umupolisi w'isi. Ibyo ni ukuri, mwese murabizi. Muri iyi si y'ibihangage, nk'uko mwese mubizi, hari benshi b'abayobozi ndetse b'abaperezida bashyigikiye Trump ndetse n'abandi benshi bashyigikiye Kamala Harris. Ushobora gutekereza ese muri abo harimo nk'ubu ku itangazo Minisiteri y'Uburusiya iherutse gusohora, hariho ko rwose ishyigikiye kandidatire ya Donald Trump. Ibi babishingira kuki? Babishingira ko Donald Trump we ubwe yivugiye ko umunsi yagiyeho intambara iri muri Ukraine izamara amasaha 24 yarangiye. Aha niho Abarusiya bashingira bavuga ko kandidatire ya Donald Trump bayishimiye rwose. Ku rundi ruhande twerekeze mu Burayi, ibihugu birimo nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Abadage, Abayapani ndetse n'ibindi bihugu biri muri NATO, byo rwose bivuga bitajijinganya ko byifuza ko ishyaka ry'abasosiyaliste ari ryo ryagakwiye kuguma ku butegetsi. Ibi babishingira kuki? Ibi babishingira ko Donald Trump ubwe yivugiye ko umunsi yatowe ashobora kuzavana igihugu cya Amerika mu muryango w'ubutabarane NATO. Ibyo bihugu rero bikagira ubwoba ko Amerika iramutse ivuye muri NATO kandi ariyo ibifasha ahanini itanga amafaranga menshi mu bikorwa bijyanye n'uyu muryango w'ubutabarane. Aha niho benshi bavuga ko iramutse ivuyemo ibi bihugu byahomba, ndetse n'ubushongore n'igitinyiro cyabyo gishobora kujya hasi rwose. Nk'ubu abahanga bose bo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko Amerika iramutse ivuye mu muryango w'ubutabarane NATO cyangwa se OTAN, ngo Abarusiya bahita bigabiza Uburayi. Ibyo ariko ni ibitekerezo byabo. Twambuke gato tujye mu baperezida bo muri Aziya nk'uw'Abahinde ndetse n'uw'Abashinwa. Aba nabo bifuza Donald Trump kubera ko Donald Trump ngo nubwo abafatira ibihano mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se mu bindi byose bijyanye n'ubukungu nk'amafaranga, ngo ariko Donald Trump nta bintu by'intambara akunda. Ibyo koko ni ukuri. Ishyaka ry'abarepublike biba biharanira cyane cyane kurinda ubukungu bwa Amerika, mu gihe ishyaka ry'abasosiyaliste riba rishaka igitinyiro cyangwa se gukoresha politike kukwereka ko Amerika ari igihugu cy'igihangange. Nk'ubu ubwo perezida Donald Trump aheruka ku butegetsi, nta ntambara nk'izo turi kubona ubu mu isi zari ziriho. Ibyo babishingira ko Joe Biden, perezida wa Amerika ariho ubu, akimara gufata ubutegetsi intambara zabaye nyinshi mu isi.
nk'aho ubu babara iy'Uburusiya na Ukraine, bakabara iya Israel na Hamas, bakabara iya Israel na Iran, bakabara amakimbirane ahoraho ya Taiwan n'Ubushinwa, ndetse bakabara amakimbirane ahoraho hagati ya Koreya y'Epfo n'iy'Amajyaruguru. Ibyo ni ukuri. Ibyo tubireke gato twambuke mu Burusiya. Mu Burusiya ikigezweho ni iki? Ese muri Ukraine ikigezweho ni iki? Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine afite ubwoba. Afite ubwoba bw'iki? Uburayi bwose ndetse n'igice cya Ukraine hagiye kuza igihe cy'ubukonje. Iki gihe bivugwa ko haba hakenewe umuriro w'amashanyarazi, gaze ndetse n'ibindi bikoresho byose bishobora gushyushya amazu y'abantu kugira ngo ubukonje butabahitana. Aha niho Perezida Volodymyr Zelensky yahereye asaba Perezida w'Uburusiya gukora ibiganiro. Aha avuga ko nubwo batakora ibiganiro byo gusoza intambara burundu, ariko bashobora guhera ku biganiro bito bito birimo nk'uko yagirana ibiganiro n'igihugu cy'Uburusiya cyo kutarasa amariba ya peteroli cyangwa se ahandi hantu hose hafitanye isano na gaze cyangwa se umuriro w'amashanyarazi. Ibi ari mu kuri. Ku rundi ruhande, ibiro bya Kremlin cyangwa se Uburusiya byo bivuga ko nta magambo cyangwa se nta masezerano ayo ari yo yose agomba kuba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ingabo za Ukraine zikiri ku butaka bw'Uburusiya. Aha bavuga Kursk. Aha kandi Perezida w'Uburusiya arashimangira akavuga ashize amanga rwose ko ibihugu byose byabafasha mu kwihuza cyangwa se mu kugirana amasezerano na Ukraine. Abantu bose bagomba gutekereza ko hari uduce Uburusiya bwafashe. Ibyo ni ihame kuko 25% k'igihugu cya Ukraine ku ijana hose Uburusiya bwaragafashe. Aha Uburusiya bugomeza bwihanangiriza buri wese cyangwa se buri umwe wese utekereza ko Uburusiya aha hantu buzasubiza Ukraine. Aha hantu Abarusiya bavuga ko ari abaturage baho bavuga Ikirusiya ndetse yewe bashaka no kwiyomeka ku Burusiya. Aha hantu niho ikibazo kibera agatereranzamba, abantu bose bakabura uko bagikemura. Bakunzi ba Ishijil Official, ndabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi kuri iyi YouTube channel. Ubu dusuye bwa mbere banzuye ko wamaze gukora subscribe, wakoze share ndetse na comment, kugira ndetse wibuke no gufungura inzogera kugira ngo tujye tubana gatanu kuri kagenzi kako nta nkomyi. Ibitekerezo n'inyunganizi duhurire muri comment. Ni ingenzi cyane rwose. Byose byari ku mutekano, politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Umunsi ku munsi ndetse isaha ku isaha n'isegonda ku rindi tuba tuhababereye kugira ngo mumenye amakuru isaha ku isaha kandi muyamenyere ku gihe. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.